Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sila. Inggih tiang awinan tiang parat tiang pendikayang antuk sanak pelinggih lalu hari siatna gebuk tengah pacang ndawegan pacang ndawegan pelunggu utawi ya tunas kerawan pelunggu Sepuluh acare surung serah haji krame lek gedeng sanak pelinggih lalu hari siatna digebuk tengah desa Pademare Namun tidak kali beli insyaallah yang pacang parah. isi keruhan pelunggu tiang mater tampiasih dening sampun ketampi atur tiang tunas pangandik ke pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Pak Guru.